Manungal dawon, asaan ang makaisa, Mirna? Nasaktan siguro, iti pa nagsasautigayam ko kenkwana, nana. Kanayon ngamin abagaan ni Imelda itilaad, basang. Ay, day tamat ti jak kayat itigayam ko, nana. May samat nga agraraman. Oray la masaktan nito, may nga anak kaw kadagiti ibalbalikas na. Saan akas kenkwa na ti manugang nga ar-ara paapag para iti anak kaw, Mirna? Di kay madanaga, nana Olivia. Makasarak to ka, di nito may iti babay amang ipatagkan kwa na. Anyat amo tayo ngay. Amang ano na pimpintas pa, ingam tigayam ko, nana. Kastamot lang ti kararag kaw, basang. Maasyanak una yun ang makakitkita iti kasjay akasasaad na. Pinaay lang aruden ni Imelda. Inuyaw na pa'y. At dati ibagakken ka man ang Mirna. Anya man ang ti ibagam, Imelda ading ko. At dati na amok agwapo iti Facebook. Ha? Gwapo si ka. Kita tiladawan na. Ay, unay kan. Gwapo man ang tisang ka ibagam. Basta ti chat na kanyak. Nag-sweet si ka. Napintasak pa'y ka, no? Kunak tumat kan ka manang. Nakitam ka din day ta, iti personal. Saan pa'y? Ngam kita ti picture na. Madlaw agwapo, Ibagak to kan kwa na tao may pumasyar dito lugar tayo. Kaano lang, hindi nagamam mo kayo? Ay na, kas na talaga ni Ayat, manang. Gapo ta gwapo, in love kan adagos kan kwa na. Ay na, wow! Hello, Philip. Pasensya kan no saan ko asinong batan ti awag mo itay. Adda nga minti naramid ko. Okay lang yan kanyak, Imelda. Mawatak, bet. Agyaman ako na, Philip. Ay, gayam. Nakapag-desisyon ka din? Kaano pumasyar ka dito lugar mi? Intun sumalo no abulan siguro. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno maam-amuda ka kininanang. Ay na, nagwapo ka talaga, Philip. Uli si kamit, Imelda. Kaskala Diyosa, napudaw ka pa. Maragsakan aklaunay itiday nga imbagam, Philip. I love you. Andan te kunam. Ay kwa. Ay sige, agpakada akon. Ado pa'y tinasken nga aramida. Asino jay lalaki a kinasaritam iti cellphone mo itay si ka, Imelda. Ni Philip dayjay, nanang. Asino a Philip? Asino kumapay ngay? Ti agbalin a manugang niyo Ay nawaw. Saan ko pa'y nakita iti personal nga manugang matan ti bagbagam? Isunto ti papanan na, nanang. Kaano laang idinaamamok ni Philip. Ngam ni, agayatak matan kan kwa na, nanang. Jak amukan ka, Imelda. Gapotag gwapaw. Oray saan mo pa'y nakita iti personal? Bagam nga ayatan. Anyati ko na tumi anak ka. Agtrabaho kay jay bagya. Wala na. May titrabaho nga guru-uray kanyak ijay. Sigurado ka kaday itiday ta desisyon mo, anak ka. Wala na. Tapno malikligak mo lang ni Imelda. Kasta, di mo sayangan ti oras mo kankwana. Nagado a babae dita. Isungurod Si kantumo lang ti nakakaasay, no isaw ti maasawam. Un nga rod lang. Pilyong tay babae ang mga akseptar ka, anak kao. Agtrabaho ka kanumat iti bagyo, Tommy. Pudno ka di? Wan manang Mirna. Mayat tayo guru-uray at trabaho kanyak ijay. Ay, congrats no kasta, Tommy. Say-saya atom ti trabaho mi Jaiwan. Thank you, manang. Kita, agbabawin to ni Imelda no kwa. Awanan ti bibiyang ko kini Imelda, manang. Husto ni nanang. Saan nga iso ti babaya para kanyak? Aywan, malagip ko.
Ada ka chat na ita. Gwapo ka no. Diyak mo Diyak pa'y mat nakita iti personal. May nasayata no, damot din na amuna, gwapo man. Hindi pa sang kay baga na gwapo ti kaya na masawa. Ay, parang saan dalok ko Anya kami nanti umay mo sa ludsudan, Tome. Kasarita ko mananggal man. Ta itulod na kay sentro yung bigat. Mala. Agtugaw ka pa'y, ta itimplaan ka iti kapim. Pangururayang matan ka ni tatang. Napanalaang inwayway tinuang na. Jak mo tan makitkita ni Tommy, manang Mirna. Ay, talaga di mo makita, tadda ni Jabagyo. Ay Namiss mo ka, day. ay nawaw. Sana, adan ti Philip ko niya. Dayta, mahilig ka iti gwapo. Di mo pa ila nakita iti personal. Agkita kamin tong agpasyar dito'y lugar tayo. Kaano nga, Rod? No saanan abisi. Kita lang, amangan mat no pastime da ka lang, da lalaki. Imposible ang mapasamak tikas na. Itikas to'y akinapintas ko. Na overconfident ka man ako nading ko. Ay naman ang Mirna. Kasjay aro pati maibagay iti kinapintas ko. Ay nawaw, kasta ti mindset ti agraraman ading ko. Wan, siyak day to'y Philip. Hey, assist. Nga ni sang ka mailasin. Si kakit di man. Oh, apayakas tati pa ng kitam kanya, Philip. Ay, kwa, Imelda. Ito. Napintasak ka di mat laang. Uwewin man. Oray si ka, gwapo ka mat. Adayo ka di pa iti balayo. Ay, uwan, naskan nga ag-tricycle ta. Ituloy tanton tagsarita iya balay. Sigurado ang nakaluton ni nanang iti pangaldawan tayo. Hada madlaw ko iti dayta Philip, anak ko. Nagado ang madmadlaw mo nanang. Madlaw ko, asan na komportable dito'y balay. Kasanumit an ay bagam tikas na, nanang. Di ka man aging didiam mo, anak ko. Imposible, di mo makita ti makit-kita. Makiistorya kayo ngamin kan kwa na, nanang.
Mapilpilitan lang sama. Panunot yun lang day tananang. Amok nga damot panagayat ni Philip kanya. Umay ka din no sa anak nga iayatan. Pasensya ka ni Imelda, ngayon nasakyan nga agawid ako. Ay nawaw. Awan pa iti may sangal daw mo dito balay, Philip. Imbawa gamin ti boss ko. Iso nasakyan nga agsubliak ta, ado tagul ula trabaho kanya. Di ko nam kanya kat nakalive ka. Pasensya ka na talaga. Nganjak maanusan ta kastoy. Adda ka diti parikot. Dilitsyon ka ni Imelda. Sa nakasakyan ka ti type O. Ay nawaw. Ay, asis. Anya ti ko nam, Philip. Ulitin man. Jack, amo akas tagam ti lang ti personal. Dakil ti nagdumaan nyo iti Imelda anam amo kiti Facebook. Ay nawaw. Anyat kayat mo asawan. Laada. Saan, met? Saan kami nakasta ti lang am kalagiti ladawan nga insen bukan yak. Kan kalagiti video call ta. Apay, ti ko nam kadikat gwapo ka. Na, Kita amat at bibig mo. Nalawala unay. naa, at least, natangos ti agong konya. Sa nakaskan ka nga lugpak. Na, anyat sang sagitam si ka Imelda. Nasakta nakitikas diya pa nagsasaw ni Philip, nanang. Ita, amo mo, direk na ti mauy-uyaw. Gaputalog pak ti agong ko. Kas jay matan ti bagana. Katuray si kamat, inuyaw mo ti bibig na. Pudnumat, nanang. Kasta ti ugalay. Iso adi ka agsangit-sangit dita. Nagsakit tirik nanang. Nasakit na talaga ti mabagaan alugpak. Gamsaan ko ang mababalaw ni Philip. Ngamain, awan nagdumaan yaw. At pada kayo laang na uyaw. Nagbalatak matlaang kan ka inaramid mo kanito umiiday. Nagawid matadagos ni Philip, Imelda ading ko. Ti ko nam kanya kat 3 days ti bakasyon na dito'y lugar tayo. Hay, awan ti bibiyang ko kankwa naman ang merna. Iso apang nga asim, tadi mo dakdakamaten tinagan na kanya. Ay nawaw. Adda ka din napasama, kasaan ko nga mo? Nagturad amang ibaga alog paktiyagong ko. Anya? Parikot ko ayan nulog paktiyagong ko. Saan ba't nga issue? Nulugpak ti agong mo. Ada siguro na ibaga, madi namat na gustuan, iso abi malas. Ti baga nakit di. Talagang ugali na ti aguyaw itipada na at tao. No ugali na ti aguyaw. Awan tinagdumaan niyo ang ading ko. Saan ka de nga inuy-uyaw mo mat ni Tommy, di agdat-daton pa'y laang kan ka. Kumusta ka manang Merna? Long time no see. Pasarabok para kang ka, manang. Ay, thank you 8 abulan sipod na o di nagkita ta Tommy ading ko. Huwag nga rod, manang. Ada nakita ka babaya ka duwa medical man Nobyam siguro day dyan niya. Huwag, manang. Clara, tinagan na. Nakapimpintas si ka. Nagtangos pa iti agong na. Kastama lang ti kunan ni nanang, iti nakita na, manang. No inpilit mo siguro ti bagim ki ni Imelda. Amangan no saan mo anaam mo dahi ta ading ko. Ay, wen. Kumusta mo tin ni Imelda, manang? Ay, aging gaita single lata. Nagbalatagkan kwa na dagiti dakas nga inaramid na. Ada ka no magayam las to deja Philip. Nauyaw matlaang akas ka ni Imelda.
Gumatang kayon, karuba! Day, aglaki-lako ka magkayab iti tinunaw dolor. Ay, wala na kora. Kasapulan nga agagat da tao, tapno ag progreso matibiyag. Ay, bayat day ta. Bayat day ta na panunot mau. Gumatang kayo nga ruden, ana na kora. Mala, ikandak man iti 5 nga isaw. Ay, si Dayo, nana? Adapay na bati abangos kan tilapia. Gumatang kayon. Tapno sana na masapul nga gluto kayo. Alaman nga raw. Ikandak iti maysa at tilapia. Maysa laang. Tada na panan ni Tata Baguryaw. Alang nga rod nana. Agtugaw kayo pa. Itunok tigat-gatangan nyo. Ay nawaw, adumot ti tao iti paraangan da dolor, midol lakay. Wan makait, customer na dagiti makit-kita. Anya ti ilakla ko na aya, kas asok manin ti paraangan da. Tinuno ba kay? Anya, Tinuno at tilapia, bangos, isaw, basta, naglalaok. anya, maanusan ni dolor ti agla ko iti kakasta. Bakit? Mangdag ka man kiditi sa hanggason dita. Tagumatang iti sidaan ta. Gumatang kalaangan iti lunggan ni sa hotdog. Ya. Sigurado asaan anaimas tila ko day taadolor. Saan anaimas mo nga ibagbagam dita? Di mo pa'y naramanan. Ay nawawmait bakit? Nagatang amin alakok, iso amasapak ng agpalingki inton bigat tatang. Mayat ano kasta, dolor anak ka. Tulungan nakto ang mga isagana iti may tuno tatang. Adwan tayo, ta mga agkurang tumanan. Uy na, tulungan ka anak ko. Isurum lang doon yung taramidag. Di kay madanagan, nalakalaang teramidan niyo tatang. Huwag gaya, saan nga taga-agriklamo na giti karo ba iti asok ti tinuno alakaw? Adayumat ti ayan ko tatang. Sa maysa, saan mat agrabe ti asok tapno agreklamo da? Sa bagay No adaman pa iti maylawan amayangin iti ayanda, ay kat maaw. Pari midol, anya ti masapul mo. Maray, mang-reserve kan tuman iti tinuno alakaw. Ay, inton malampay ti panaglakok. Agpalingki akpa inton madamdama pare. Ibagak lang nga nasapsapa maray. Tama nga lumay busanak. Ado ti lakok ita pare. Mang-reserve ka lata maray. Narigat ti maibusan. Sapay makasidsidak iti tinuno abangaws ken karne mare. Isurat mo nga ro dito yung notebook no anya ti ipareserve mo pare. Tama nga lumalipatak. Agyaman na maray. Ay, dagasik to, kalpasan ti trabaho. Mabaling ka di nga umakar ka iti pagtugawam si ka, dolor? Ay nawhaw. Iti anya kumaga po Carla. Kat komportable ak matititugawak. Ngam siyak sa anak a komportable. Anya? Ay naawanan ti ado pa asaong umakar kakit din. Ay, saan ka maawatan? Nagadulakit din nga bagbagam. Siyak man langan ti umakar. Hay, makapasurun ka man. Di mo ka di maangot ti bagim, ah? Ah, anyat kayat mo asawan Carla. Agat tinuno ka, dolor. Ay nawaw. Day talaan ti makagapo? No komportable ka iti kasta nga angot mo. Siya, sa anak a komportable, nasakit iti akong. Naramadam ka day ti tinuno ala ko ni Dolor Carla. Saan pa'y nanakora? Ay, no siyak ti ka. Gumatang ka matintin kwa na. Naimas man ti ginatang ko idi na minsan. Mayat ti timpla na. Ay nanana, sa anak nga interesado iti lako na at tinuno. Ay nawaw. Apay may. Narigatan nana. Amang ano narugit ti lako day ta dolor. Ay, saan mat siguro? Anyat amom ngay nana. Saan mo mat amakit kita ti proseso nga aramidan na. Sakbay amay tuno dagiti lako na. Ha? Amom ka di.
Naranaak ijay paradaan itay agsapa nana. Ha, agat tinuno. Ay, nawaw. Hay, nasakit iti agong. Noan niya ti angot dagiti tinuno alako na. Isumatan ti angot na. Hay, makapadismaya nana. Anya. Ay nawang, anya tinakasupot nga inyawid mo si Kamidol. Tinuno day ta, Carla bakit? Anya, gimatang kapaylaang iti tinuno alako day taadolor. Kahit ko tagsiday ti tinuno bakit? No gimatang kalatta ko maiti bangos, di sinigang ko mati pangrabyanta. Kas na ko nakitain bakit? Tinuno, ti kahit ko. Ay, jak kayat day ta tinuno, Midol. No di mo kayat. Adumot ti itlog di ta. Isupay lang ti anusam asidaan Amom ka day lakay, ah? Naranaak day di ang mari dolor ijay paradaan iti agsapa. Kat, ay na, sabali ti angot na. Ayo, mangrugi ka man ako nakon. Agat tinuno lakay. Pagbali ni pima na natugyo di tao. Saan ay apod no? Diyan mo king ka. No di mo kahit asuportahan ti negosyo ti karubam. Agtatal na kalatan Sana day tadadaulam kiti katagiti customer naman. Anya klase nga ugali data. Inya iti nakakartong nga in-deliver datulaw. Flat screen na TV, tatang. Wow. Nangalaam nga itinggatang mo anak ka. Ganan siyak iti tinuno alakok, tatang. Ay, mga awanin ti pagpuna manak ka. Adapay nabati, tatang. Nag-reserve back. 2 bulan mula nga naglako iti tinunaw. Ita, gimatang iti flat screen na TV. Tap dumasukatan ti daan at TV a pagbuybuyaam, tatang. Manulaang mo ti flat screen na TV, ita? Imbis nga urnongan pare iti bagim ko ba? Di kay madanagan, tatang. Adapay mat nabati aganan siyak. Ininutan tayo laang ti agpundar iti gamit. Ipanagnag ko nga adda kwarta iti tinuno, tatang. Anya nga tagi nakakarton nga in-deliver da iti ayan da dolor, Midol lakay. Flat screen na TV bakit? Apay ka de. Ay nawaw, nangalaan namot nga ta iti inggatang na. Ike ang mga nuganan siya na iti tinuno alako na. No kasta, talaga adakkel matiganan siya na. Santay nga mo Oray dakkel tiganan siya na no makaperwisyo mat iti kaaruba na. Na, kanya man ta makapirwisyo sa asawam dita bakit? Wan tadumanon matan dito'y balay ti asok ti tinuno alako na. Anya, do abulan nga glaklako iti tinuno ni Maridolo. Ngam italang nagreklamo ka iti asok Carla bakit? Di mo ibaga nga umapal ka. Ay nawaw, anya kumangay ti apalak iti day ta dolor. Kano agat tinuno day ta babae. Adayo anabang bangluak ngem iso lakay. Mabalin ka ding agsarita ta dolor. May papanitihan niya, Carla. Sigurado amangilako ka manin iti tinuno inton manam. Ay nawaw. Ada ka di parikot iti lakok at tinuno, Carla? Mabalin ka di kontrolam ti panagpaypay mo, Anya? Dumanon ngamin ti asok iti balay mi. Kano adayo matibalayo? Kasano ko mamapasamak dayta? Maangot nga rod ti tinuno ijay balay. Ay nawaw. Tay imbaga ka, kontrolam ti panagpaypay mo iti lakom. Diyak kaya ti maipadaken ka nga agat tinuno.
Inapam ka numa ni Dolor itay. Nagpulong ka di day taadolor kan ka. Sana ni Dolor tinangiba kanya, ni Nana Cora. Pudno matimbagak. Makitam ka di tibado tayo anak kasalapa itirwar. Kaibilbilag ko lang dagita. No agtuno manunday taadolor. Ay awanan agat tinuno tayo amin lakay. Adayo mo tayan na bakay. Oo, ura adayo. Maangot lata ditoy. Nasakit to pa yan ti agong ko. Sikat ti ayan ti parikot, Carla. Awan ti maangot ko. Simuro siguro manan ti kinamanagapal mo. Iso nga ura adayo kag maangot mo. Anya? Kasta mo dagiti managapal kay. Agaramid da iti wagas tapno saan nga progreso ti pada da tao. Tsaski ka. Ay, adumanan ti customer mo, iti tinuno alakom, Dolor. Wan nga ron, Nana Cora. Taga-kabangibang abarangay, ti dadong manana. Uray ipagbagada nga agat tinuno ka. At least, tadaganan siyam. Pudno lang unay, Nana Cora. May mayatan ati agat tinuno. Tinapatag, saan tayo nga agur-uray, iti iyawat ti sabali a tao. Iti kasta kinaado ti customer mo. Kasapulam sa matan ti katulungam. Adamat ni tatang, Nana Cora. Alaan na matan Uray para paypaylaan no isaw. Ay wun anana. Urayak lang amalpastiar aramiden da pwesto. Tapno na lawlawa. Kan nalaklaka ti aggunay. No kasta. Pagpwesto am gayam, ti rin-renovate da. Awan na. Tapno makontrol matlaang ti asok. Tapno awanan ti makagapong agreklamo day ta akarla, nana. Ay, ad-adda nga umapal no maamuan na alimawa ti pwestaw. Ay nanana, awan ti laban ko iti dayjay akarla. Tasyak, agat tinuno isukat na kabangbanglo. Ay, nabanglo nga agpaisaw nga mawang mabukod na kwarta. Jables anak ka uyaw. Ang masaludsod ko man, nana. Pudno ka di nga agat tinuno ay gagaga ay talaga akasta takasta nga rin tinegosyo balasang kaw. Kin agdigdigos ka may talpasan ti panaglako may titinunaw. Talaga lang kidi nga agat tinunaw ti ugali dayjay akarla. Uray mano adigos ti aramiden na ken mano abang banglo ti usarin na. Saanen ang maikat? Nakitam ka ti pwesto ni Dolorita, Carla bakay? Anya ko maita. Mayadan. Makontrol ta asaw. Awam mo siguro ti makagapaw, tapno agreklamo ka manan. Na, sa anak nga agreklamo, no sa anak ang maag-agrabyado. Yak kayat ti agbalin nga agat tinunuan niya. Agat tinuno kong kunam. Awam mo ti maangot ko, no kasta masalaw ko ni Mari Dolor di tadalan. No kasta, naskan nga agpa-check up ka. Imposible mat adi mo maangot. Si kaki di at enti pare ko. Agar aramid ka iti panguyaw am iti pada matao. Siyempre, no madama ti panangituno na, ekspektara mga agat tinuno. Kas makita kat agdigdigos mo ni Dolor. Bakit? Anya ter aramiden nyo iti ayanda Mari Dolor, Nana Cora. Pinurdiya nak. Apay ka day. Anya? Nakipurdiya kayo, Nana? Wan. Apay, ada ka di pa rekout? Iso mo ilagayam nga agat tinuno kayo mo. Sika lang, sama ti makaangot, Carla. Agdigdigos kami magkandulor, Apay, di yung maangot ti bagiyo. No kasta ti kunam, okay lang. Di balilatan nga agat tinuno kami kanidolor. Tinapatag, nadalaos ti trabaho may. Saan akas kadagiti daduma dita, anak ka uy-uyaw, ngam jables mga raud. Anya? Anya tinsawang ni Nana Kurakin kaya, Carla bakit? Jable sa kano.
Na, tagkatawa ka pa lang matakas na. Kasano ko mga nagbaling nga, Jables. Trabaho mo, ti manguyaw ka damang dadali, ti pada matao. Ay, nawaw. Ay na, tinagdumaan nyo lang kini Mari Dolor niya. At dati ganan siya na iti trabaho na. Kitsi ka, uray piso, pulos, awan maswildong. Kastapay lang matibagam. Abay, masaktan ka iti imbaga ni Nanakura, Jables ka. Oho, nagsasauday tabakat. Kunamlan asino mo. Amukit ngap apalandak lang. Iso akastada. Ay nawaw. Abi ngagkabil ka ngay. Las mo daytan ha. At dalaang timangag kong agat tinuno kung kunaman dita. Makaraman ka talaga kanya. No, Kita ti ko na mga agat tinuno. Ininot piman nga progreso ti biyagda. Makagatang dapa iti gamit da. Sigangay nga buyaw-uyaw. At nakadimot ti may panlakil mo, ha? ha? Iya po ka. No siyak ti sika, dumawat kan iti pamakawan kini Mari Dolor. Day tang ugalim ti agat tinuno. Anya ti aramidam dito'y pwesto, Carla. Gumatangak man itila ko maatinuno, Mare Dolor. Ay, naibusan, Mare. Anya ngay di makitkita. Ay, nai-reserve daytan. Aging ga ka di ita kat nasakit tinakam mo kanya. Ay, saan matkit di? Awan ti sakit tinakam ko kan ka. Diyak lang kaya't amasayang ti oras ko iti tao akas kan ka, Carla. Agsapol ka kit di matiti trabaho. Tapno saan nga ibaga ni Nana Cora, jobless ka. Jobless ama naguyaw. Ay, diables ngam na banglo. Si kakit di mo. No ko na mga agat tinuno at least nasaya at ti ugalik. Saan akas kadagiti daduma dita, anabanglo ka no, ngam agat tinuno mo ti ugali na. Ti angot nga agat tinuno, may sa adigos laeng, maikatan. Ngam no ti ugali nga agat tinuno, ay awan, mare, uray mano adigos, ken mano abang
Mayat lata, pare Poldo. Ay nawa, kasla naragsak ka pa ya, pare. Kasta talaga, no, agin enjoy kayo di trabaho, pare. Amangan may no, adati sa bali ang makagapo, pare. Sigagit di mo, pare Poldo. Anya kumain no bilang. Amangan ko na no, adamang parparagsakin ka dito office. Iso akay kahit mo ta, overtime. Sigagit di mo, pare. Pagbalinan mo at babaero. Apeng nga rin nga, defensive ka, pare. Saan ko nga aramid ti kastanya? Mabaling ka dito yung makito ko, Roda, ading ko. Sige lang, Manong Brandon. Awan parikot. Blooming ka ita. Ay nawa, sakto lang, Manong. Kan bagay mo launay takawas mo. Ang yamanak na ma-pressure mo, Manong. Mahilig ka maggayam iti miniskirtan niya. Uwan nang runa kat napudot ti panawan ita. Bagay mo, haling. Bagbagay mo launay. Magustuak man di kas na pa nagbadbalong, aling ko. Saan ka kadipay nga agawit, pare Brandon? Saan ka di pa nalpas sa trabaho? Alas 5 na. Ituloy mong tulaing itararamidi mintun bigat. Sana mabalin, pare. Las ka na malpas ko ti trabaho kita mo lang. At damit ti bigat, pare. Ag-overtime mo kita, pare. Ay nawa, naamuam lang nga, overtime day taro ta. Overtime kami. Roda mo ta sasawang, pare Poldo. Nakita mo ko saan makitain ni Roda itay, pare. Naggidang kayo pa, nagmirinda itay. Di mo man ang ikan, hindi dahil sa kaipapanan, tinakitam, pare. Awan tiket asawan tinakitam. Talaga laing, pare. Ganoon man. Pudnot ibagbak, pare. Napataglaw na kanyak ti trabaho. Yeso nga, ginggak ka ba ilak? Ag-overtime mak, pare. Wan, ma'am. Siyaklad ng tag-voluntaryo para iti katrabaho ka naglangan ita. Bye! Asino ti mawag, Brandon? Ni boss. Kasapulan na kano ti reliever. Taglangan ti may sa akatrabahuan mi bakit. Day off mo mat ita, Brandon. Day off ko, ngam napahanaklat na bakit. Ano sak tagtrabaho? Ay nawaw. Saan ka nabannog? Di mo kasapulan, tina na? Awan ti ina na kanya kita Hilda bakit. Naragsak kan samet nga awan day off mo. Saan mo? Bakit? Abay ko maamaragsakan na saan ang makaina na. Oho! Inuulbod ti kastala kay. Adan samatan mang parparagsakan ka iti office yo. Ni kumparim Brandon ti limabas iti paraangan, Poldo lakay. Kunak man no day off na ita. Di off miya talaga, Susan. Kita akat naka-uniform. Siripom iti tawa, tapno makitam ti bagbagak. Ay nawa, naka-uniform magpaiso ni pare Brandon. Amang ano isumanin ti nagboluntaryo amang sukat iti naglangan ang katrabawan mi, bakit? Masansan ti overtime na. Awan pa yun ti day off na. Ngam okay lang kan kwa na. Uwin dati agas ti mata na iya office. Iso akas la di na marik na ti banog na. Naragsaklat ta. Awan ti inanana, bakit? Anya? Yak amoy ti dahi ta kumpare. Kursunada na sa amin dahi dya aroda. Dahi tuitumit aroda. Madlaw nga ampang. Ura sino la di ti kulkul di din namin. Ay, una yan. Kita ay ma. Di ka mailawlaw ang amang istorya iti kumare. Diyak kaya ti mairamraman ubilang laing. Susan, bakit? Amom nanang, talaga sa balit ang parparik na kanya. Ay, nawaw. Anyat kayat mo asawang, Hilda, anak ko. Malagip yung kadiidi. Kanayon nga agreklamo ni Brandon no nabambanog iti trabaho na. Ay, anak ko. Kanayon nga agreklamo no pag-overtime ti bus na. Wano awan ti day off na. Saanan nga agreklamo ita nanang? Madlaw ko nga agpaiso, anak ko.
Kanayo nun ang nakaisam asumra. Kas kumaita. Day off na. Ngam gaputa naglangan ti maysa a katrabahuan na. Nagboluntaryo asumrek nanang. Ay nawaw. Anya ti mapaspasamak iti day tabran down. Dayta ti jak mo nanang. Kalahat mo takastan. Naragsakan iti trabaho na. Amangan mat no adda ti agas ti mata na iti office da. Anya kumangay nanang? Adda siguro ti kursunada na iti office da. Iso akay kayat na ti sumrag kanakaw. Aywan nga agpaiso. Amangan no adda ijay ti ragsak na. Iso nga uray day off na. Kayat nalatta ti sumrag. Ken maragsakan. Uray kanayon ti overtime na. Kasla di na matpiman marik na ti bannog na nanang. Ni, si kami gayam, Marilhilda. Agtugaw ka ba ta ayabak ni kumare. Ay, saan ani Marisusan ti gagarak, pari Puldo? Ay nawaw, no saan ani bakit ko tigagara? Asino nga rungay? Sika ti kayat ko ang makasarita. Ay nawaw, may papaniti anya ti pagsaritaan ta. Ay, kastoy nga men, pare. Makadlawak iti asawak. Anya ti madlaw mo, mare. Sa bali nga min kat ita, pare. Madlaw ko ang naragsak launay iti trabaho na. Agin enjoy samot. Ha? Kasanumit anay, bagan ti kasta, mare. Wen tauray ka na yun ti overtime na, kan awanan day off na, kat naragsak latta, pare. Panagkunak, adda agas ti mata na idyo ofisyo, iso adi na marik na ti bannog na. Ay nawaw, awan ti amok may papaniti data banag, mare. Pasensyakan Kasta ka di. No, adda man masagap mo kat bagaan nakman, wen? Wen. Kung takin ka dagos, no adda ti makita akalukwan na, mare. Saan ka di pa'y anagawid nila kay mo, Marihilda? Ay nawaw. Apay nila kay kumare? Awan pa'y matanagawid. Sigurado ang nag-overtime mananday jay. Ay, kasto nga min, Mare. Adda tinadakamat nila kay ko kanya. Anya day tamare. Adda babae nga umas asidagken la kay mo ijay office da. Anya? Ruda ka no tinagan na, Mare. Kung naktumat, mare. At damilagro nga aramidan day a tao. Mas daawak nga min takasla di na marik na ti bannog na. At damat gayam agas ti mata na, ija office da. Narigat akalaban dagiti gumarampang, Mare. No kayat lakit din ni Brandon, di ison ti asawa na, mare. Sa anak masayangan iti lalaki akas na ti galad na.
Ay nananang, jak mo iti dayjay nga anak yo. Ada ka no babae na iti office da. Ay nawaw, asino tinakadamagam, Hilda anak ko. Ni Mari Susan, nanang. Isu ka no tinadakamat ni Pari Puldo ken kwa na idinaminsan. Ay, Masurunak lang. Tapay matasan ang nagpudno ni Pari Puldo kanyak idinapanak iti ayanda. mabuteng siguro ang mairamahan anak ko. Jak mo, no anya ti rumbeng nga aramidak iti dayjay a Brandon, nanang. Naglokon day tanga anak ko. Nakapimpintas ka nga asawa na. Kastapay laang teramiden na. Ay nananang, uray ka sa no ti kinapintas ti maysa a babae, no ti lalaki ket babaero, awan latta, nanang. Anya nga rod ti plano mita anak ko. Mangisuggest ka man, nanang. Jak makapanuno ta na sayaat. Ikam iti leksyon anak ko. Marwam day tatao. Pasensya ka, Hilda Bakard. Nag-overtime kami manay. Iso anarabyanak ang nagawid. Naturog ka latta ko maijayan, Brandon. Sigagit timot Bakard. Itaan niya kung maaga po ang maturog kak ija office nga eh. Una, tada ijay ti agas dagiti matam. Isumat lagayam akay kayat mo ti sumrek iti trabaho. At damat gayam ijay ti ragsak mo. Ne, sana po nulit Bakard. Di ka naglibak. Ti kunam kanyak. Kat ti boss yo, ti mangibagbaga nga ag-overtime ka. Tagayam, sika ti agbulboluntaryo, Brandon. Agasam day ta kinaulbod mo? Kitaam day to'y aladawan. Awan laang dayta Bakard. Anya nga awan laang. Type mo day ta. Kitaam man ta pa nagbadbado na. Uray la makita amin akudil na. Saan Bakard? Si kalaang tayo. Ulbod ka, Brandon. Manipod ita, awanan bibiyang kukan ka. Aramidam no niya ti kayat mo. Awanan ti bibiyang ko. Good morning, Manong Brandon. Aglisi ka man itidalang ko, Roda. Di ka man din umisam kanyak. Roda, pangasim taliklikan ako. Anya? Tulang ka di. Masapul nga ulit-ulitak nga ibaga. O di walaan. Kunamla no asino ka mata naggwapo. Agpada talaang matalobak ti agong na. Na. Di ta ka man laangan. Pare Brandon, kagura na kan sabit din ni Roda. Awan ti bibiyang ko, Pari Poldo. Ay nawaw. Kunak iso ti type mo pare. Kunak lagi din isa ka ni bakit mo iti babae akas kini Roda pare. Saan nga iso ti type ko? Pwe! Namulay ni Marihilda ti kalukuam ki. Kastamit hindi bagbagan pare. No apay nga nga inasi gambay laing deta Roda ah. Basol mo may laing ah. Pinakita am ti motibo di babae pare. Agrubwat ako, nanang. Agan-anad ka ijay, Hilda anak ko. Saan ka kumapalubusan na pumanaw? Ngam awanan ti maaramidak. Nasken nga ikam iti leksyon ti anak ko. Di kay madanagan, nanang. Kanayunag ti umawag kada kayo. Aramidak laang daytoy. Tapno agnakam day ja, Brandon. Maawatan ka anak ko. Darigat nga agpaiso, no di mo ikan iti leksyon. Amangan no panunutan na nga okay laang kan ka. Huwan nga rod, nanang. Ipagarup na siguro ajak kabaila na panawan. Agsubli kan to ano kasano anak ko. Makitan to, nanang. No ada pagbaliwan ni Brandon. Mabalin siguro. Di mo liplipatan ti umawag kanyak ano saan ka abisay. Huwan, nanang. Di kay madanagan. Nanang, ni Hilda ngay. Pimanawon Anya? Pinanawan na kan Ape mo ta pinalubusan niya o pumanaw, nanang. Anya nga rod ti maaramida kat disidido mag. Awan mo ti ko na yung awagan nak. Ay gonggonam. Anya nga minter aramidam. Nanang, diyak kabala na mapukaw ko ni Hilda. Ibagayon sa dino tinapanan na nanang.
Surutag ti asawang. Ala, ang babae ka pa ay Brandon. Naturod ka mga ramid iti kalukwan. Sa ita, agsangit ka ta pinanawan na ka ti asawam. Day ta ti ganawon dagiti di na
anak ko. Kinasarita ni Berto itay. Ngam iso kano tinatangsit nanang. Ay nawaw. Anya ti ko na aya. Datayo kano ti agad jazz nanang. Aniya? Kasaritak tumanan ni Mari Insyang numaranak nanang. Nakipurdiya samot mananday jay. Awan mo't amakitak iti paraangan da. Ay won. Nakita ka nagkuyog na kinisi silitay bigat. Nabanda siguro nakipurdi anak ko. Nagrigat ti kastoy nanang. Naibagampay anak ko. Pagrugyan ti sana pagkikinaawatan ti kastangar aramiden day tanga Edgar. Anya ti iba ka, Mari? Kastoy nga min Mari Insyang. Nabayagan aparikot mi ti angot ti sigarilyo nila kay mo Mari. Ay ala, pasensya kayon Mari. Kinasarita nila kay ko idi awan ka. Ngam nakaunget Mari. Kanayon kumutla ang abagpagaan, Mari. Iso pa hindi pagapaan minulad duma. Ngam nagtangka na talaga ti ulo na. Ang bay Mari. Kasaritak tumanin ti asawak. Agyaman naklao na ya Mari Insyang. Awan anyaman na, Mari Janet. Maawatan kayo mo't tauray siyak. Jak mo't kanunungan ti bisyo ti asawak. Kaasi tayo nga awan ti bisyo na. Kan maki ang angot iti sigarilyo na. No kayat na ti agsigarilyo Mari. Iti lugar ko ma nga awan mapirwisyo na a tao. Awan mo ti kulang mairikap mo ti tawa, Edgar. Inuray mo pa'y asyak ti mangirikap. Ay nawaw, asino nga mitin lang ibaga nga inlakip mo ti tawa insyang bakit? Iso nga nga inlukat ko ta agsigalilyo akya. No agsigarilyo ka, irikap mo kumamot ti ridaw kan tawa dito'y silid. Tapno si kalaang ti makaangot. Di ka mangiramraman. Ay nawaw manen. Pangaasim di mo luklukat ang tatawa kunak. Saan asyak ti pagpungtutam si ka Edgar? Kasano nga asumlak ti angin? No ilakip mo ti lidaw ken tawa alaman? Apay asyak ti saludsudam Choice mo ti agsigarilyo. Isu nga ala aguma ka iti angot na. Para makita man no saan aday ti pakaalaam iti sakit mo. Umay ka man pa'y, Janet anak ko. Apay ka din nanang. Adalang ti ipakitakan ka. Anya dayta nanang. Kita man, naurnong ti rongrong ti sigarilyo. Ay nawaw. Apay na adda ti kasta dita. Kat saan mo't ngagsigsigarilyo nila kay ko. Asino pa'y kumati dagdumang agsigsigarilyo ditoy. Ay na, talaga aday ta ka aruba. Pinagbalin na mo't na basuran ti arubayan tayo. Kat, basta intinag na mutlat ta Mabiit lang nanang, tamangalak iti supot. Urnungan tayo, ta isubli tayo iti ayanda. Marwam day ta nga Edgar. Asino ti banbanugan day ta nga tao nga agdalos kada kita. Naglaing nga agsigarilyo ngam di na amo ti mangi basura. Ne, ada mo ti rungrung ti sigarilyo dito'y sala. Bakit? Bayam day ta, Bertolakay. Ay nawaw. An-anwam dagito'y aya. Isublik ka damari insyang inton madamdama. Anya. Nakita ni nanang itay nagdalos lakay. Jak ba't impagarop a pinagbalin na abasuraan ti arubayan tayo. Naglokon day tang Edgar. Ay talaga lakay. Saan mat nga rod a makasarita na saya at tabaribar dagiti sungbat na. Kaya't na siguro ti may pabarangay. Saan ang agsigsigarilyo? Ngam pagdalusan da kayo, kit di ti rungrung dagita tattao. Ninanang isupi man ti kaasya nagsagsagad itay. Ada ka din nila kay mo mariin siyang. At dati na panan na, Mare. Isumat lagayam nga awan maangot mi as sigarilyo ijabalay mare. Ay, ustumot, Mare. Tapno makaangas tayo mo. Ayun gayam mare. Umay ko isubli da itoy. Ha? Anya day ta nakasupot, Mare. Itad mo kanila kay mo mare. Rungrong ti sigarilyo na. What?
Saan kami lang amaki ang angot iti sigarilyo na, mare? Da kami pa yun ti agdalos iti intinag na arungrong iti arubayan, May. Ay, talagang awan manaknakam day a tao. No sumarunong at daman ng tirongrong, ibagam kanyak mare. Tanila kay ko mismo ti pagtalosak. Ay, un, mare. Makauma matan. Kasla kayat mi ngarudan nga ipabarangay. No siya lang ti saludsod ang mare. Ipabarangay mo nila kay ko. Isumot lang nga awan ti denggan na asao. Baribar pa iti panagsungsungbat na. Sige, mare. Kasaritan pa'y nilakay mo. Last chance, mare. No saan pa'y ngagbaliw, da kamin ti mangipabarangay kankwana. Ne, apa nga ada tilong-long ti sigarilyo iti silit ko insang? Insubli ti kaaruba ta. Inbalang mo iti arubayan da. Ay nawaw, anwak na kitoy. No di mo amo ti pagbasuraam, til mo namlatan. Ay sus, no apay pala nga insublim di ti silit ko Anya nga ron ti kayat mo? Da kami ti agdalos iti rugit mo, ha? Ay sis. Naimbag kumamat no nairanod kami iti day ta abisyom ngam saan mat. Apay ayang nga iso ka na ka ti paragsigsigarilyo. Wan ata mairamraman kami iti day ta abisyom. Sa maysa, no ibasuram kumamot iti nasaya at day tarugit mo, saan aday ta itinag mulatan ni tatawa? Apay, di ka mabain asabali at tao ti agdalos? Asino nga min tinangay baga adalusan da, di da baybay ang di. Ay na, maminsan pa Edgar. At dalaang ti agreklamo ak aruba talaga ang makaraman ka kanyak kunakmanan. Oho, day talaing gayam, besek. Talaga sumakit ti ulok iti kasta pa nagsungsungbat mo Edgar. Ay di mo urayan asyak ti mangi pabarangay kan ka. No adda maurnong arungrong ti sigarilyo iti arubayan tayo, saan nyo adaldalusan, nanang? Ay nawaw. No saan ko adalusan, dinagrugit ti arubayan tayo anak ko. Ibaon to ni Mariin siyang nilakay na nga agdalos, nanang. Kasta ti kunana. Wen, nanang. Tauray ni Mariin siyang makaunget-metten kanilakay na. Di namat ngamin amaw nga ilugar ti bisyo na. Husto tanak unam, nanang. Saan mat aparikot no kayat na ti agsigarilyo? Awan ti bibiyang tayo, tabakrang namat. Ngam, irresponsableng tumat. Nagrigat pa'y akasarsarita. Maminsan pa'y kunak nga rod, nanang. Bay, nakita ka nga ni Edgar di da balay da. Nakaamiris siguro maten no binagbagaan ni Mariin siyang. Ay na, sapay la ko mabakay. Tapno saan tayong agparikot? Wan nga rod lakay. Mabalin matlangan amaluktan ti tawa tapno makastrik mati presko nga angin. Pudno launay bakay. Narigat nga ta, nung nakarikap ka na ayon ti tawa. Nakapudpudot launay. Agyaman kami launay amariin siyang. Awan matan ti maangot mi a sigarilyo. Wan ata saan nga agsigsigarilyo nila kay kumare. Ay nawaw, di mayat mare. Awanan ti pagparikutan tayo.
Ang sa bali manan, ti pagparparikutak. Ha? Anya ko ma, katawan mo tantibisyo nila kay mo. Insardeng na nga agpaiso ti panagsigarilyo na, Mare. Kamain sukat na matmanan ti panagmumana. Anya? Kita kat nangyawid pa iti bulong, Mare. Nagmula iti gawad, di taparaangan mi. Ay, una yan nila kay mo, Mare. Bisyo nan samat amin na naklasin ti bisyo. Ay, di mat nga ron maumuma, Mare. Isuasaan kami nga agkakaid da, tadyak maanusan, Mare. Ay, matayak lakit di adagos no kastoy laang. Puuna yun tamatay, Mare Insyang. Mangitulod ka man iti danom dita, Janet anak ko. An-anom ti danom ay ananang. Pagtalos ko iti mumaga into Prada iti arubayan tayo. Anya ti kunam nanang? Di mo ka di makita dahi mumaga into Prada iti arubayan. Ay nawaw. Sigurado ani pare Edgar dayta. Nadakamat kanyak ni Mari Insyang amuma ti bisyo na itan. Ay, makauman! Mabiit lang nanang. Takasaritak ni Mari Insyang. Di mong dalusan dayta. Tani pare Edgar ti umayag dalos. Isu ti banugan tayo nga agdalos iti tuprana. Di, angot ken rongrong ti sigarilyo ti parikot tayo. Ita, mumamatan. Ay, dawaw! Apa nga isang pakit? Kalahat mo kabil ka nga! Agreeing ka man, di ka? Kita nga nag-imas ni tulok ko! Agreeing ka, tamapan mo dalusan dya into pram amuma iti arubayan ti karuba. Ay, nawaw! Maugasan to ka din, agtudo bakit? Ay no, siya kung ti mababain iti kastang aramidam ha. Ayun, sensitibo kay launay, met. Awanan ti adu asao, tumakdar ka rita, tadalusam itamot lang. Di ka mabain? Di ka mabain asa bali at tao ti agdaldalos iti rugit mo? Nagado a plastic dita. No di mo amo ti pangibasura ang til mo namlatan. Mabitlayang garod, met, bakit? Kalili ang kupelayang te. Agawaam ko nak na eh. Wan no? Kaya't mo asyak ti mangiguyod kan ka ijayan ta kumare. Janet Bagan, anya dar aramidan ni Edgar itarubahan tayo. Madam ati panagdalos na iti intop-top pra na amo malakay. Anya? Naimpag ko naman, tanakita ni nanang. Apa ya? Agmumamatan latang Edgar Bagan. Katuan mat. Ay nawaw. Bisyo ng sama amin ang klase ti bisyo. Ay, naku nampay lakay. Mapankanto iti barangay hall inton madamdama. I-report mo ka ni Kapitan Tikastoy ang mapaspasamak. Marwam day tatao. Uwan bakit? Dumagasa ka dyan barangay hulinton matamdama. Alaan pa ito'y cellphone ko. Taipakitam ka ni Kapitan ti ebidensya tayo. Dinalusam ka di anasaya at tayta mo masika Edgar. Nalpasin! Apay akas ta dito no ti boses mo. Agrek-reklamo ka? Kit no makapabanog met agdalos! Asay no nga min tinangibaga basta ito pramlatan iti tawa, aha? Ay no, dinudugyot ti aramid mo. Kit pudno met anaglingat agdalos! Ulay la sumbakit ti siyakit ko, neko. Ay di ure man numatukul day kasikat mo ti kadadalos mo. Tapno agnakam ka. Dalabi sa kamit, bakit? Isungalod ang nagsukatak iti bisyo. Tapno sa anak asilmunan. Ngam sinilmunan naklatami at gayam. Wan gayam, agsagana ka. Isaganam dagiti badong. Ha? Ay nawaw. Iti anya kumaaga po. Imawag ni Kapitan Itay. At dati nang report kan ka iti barangay hall. Alam latan nagiti badom. Tano saan mo ang mabayaran ti multam, paibalod kalatan. Ay saan bakit? Jakat ti mabalod. Nangagmumot siguro di imbaga ni Kapitan anya, Edgar. Kastangalo din, bakit? Panawan nakli ti barangay hall? Ado pa'y tinaskan nga ramidak. Ado ti trabaho nga guruuray. Kasala sa anak mit nga asawa, ito kastangal alamidem, ensang bakit? Ay, di ka man nagsawi ti kasta. Kasano? Kasala saan kamit a concern? Tapno ibagak, idi pa'y abalbalakadan ka.
Ngam anyat inararamid mo, ah? Ayo. Nabisyo ka, ngam di mo matammo ti responsibilidad mo. Makaperwisyo ka pa iti kaaruba. Anya nga ita, impabarangay da ka